Kongoi biik tugul, kongoi kitochok eng kainetab Jeiso. Eng betutab rani ketinye kamang'unet ak kitorori Jehova nekakokonech ketuiye kibagenge kokeny. Abwoti ale ochamegei, kakitachak asikenetkei lesson nemite rani eng barakunyi kolen Esther ak Mordekai. Ko ketinye kiboitinik chekakolewen Jehova kakokochi kamuget asikobit keng'alal kibagenge. Ko amache atach ak omwage ak barakut nomwoe eng lesson asiketestai. Ko amakitou ongesa korok asikobit kondoiwech Kamuktaindet. Ongesa Jehova nebo kipsengwet ak ng'ony. Kongoi eng saitab korake. Kongoi amu kaikonech kamuget sikobit kebwa taing'ung asikobit kinetkei akobo kiyoknoteng'ung ne notok nekikere eng atindiotap Esther ak Mordekai. Ako ne notok ko nekonech keker Jehova ak keker kiyoknoteng'ung. Kongoi eng boisiet neiyoe neibunu eng mwalimuinik chekaikochi kamuget kongondoiwech tamirmirieng'ung ne tilil ak chekose Jehova ikochi kamuget akichek. Ndoiwech sikobit kenai ng'olyondeng'ung ak kekonik kachirchiretabkei ne notok kelewen ak kemwaite ko sikobit konyor chitugul asimalus ak kondametusiekab emet sikobit konai Jehova akobit kenai Jehova amu nyone Jeiso kochogu koek makimeche kolus chi age tugul. Kimwoe kongoi ndoiwech yekinetigei eng agenge tugul kakinde taing'ung. Ngoak mogeng'ung kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen. Amen. Ko atoche nerubo sikobit komwagei akomwa kole mie ano eng rani. Chamgei chamanikab Jehova. Eng lesson nebo rani amite Jumatatu nemwoe kolen eng kapkirwok nebo emet age kotogotin. Kongoi. Bas, yeibata notok kemi tugul koboto kone kiboitiot Arap Ngetich kami kebeberta nebo North Carolina. Aibe kebeberta nemwoe kole baornatet neiyanat nebo Mordekai ak ketoretigei kora yeking'olole betut nebo ang'wan neng'olole akobo betusiek cheu chu. Kongoi. Akotok tugul eng kainetab Jeiso nechamgei. Kitindoi beruto neinegei eng betut nebo rani. Ane ko Pastor Nyalilei, amite Texas eng America. Ami betutab ang'wan nemwoe kole kwong'utiet nebo Purim. Kongoi mising ko kongoi amu eng rani ko barakutab lesson nenyonet kolen Esther ak Mordekai. Kemeche keker eng wikinitoni ko ameche akonok kitabusiek chetokchingei lesson asikobit isir asioker ing'any. Kesomani Daniel 1 koitet 1 akoi 12, Daniel 6 koitet 1 akoi 9, Esther 2 koitet 1 akoi 10 ak ikwa koitet 20 ak iwe Esther 3 koitet 1 akoi 15, Esther 4 koitet 1 akoi 14, Esther 9 koitet 1 akoi 12. Ak keker eng yu ng'oliotab metit ne notok kolen ng'oliotab metit nebunu kitabutab Isaiah 49 koitet 6 kolen akonin kokeny ieku lapkeiyetab bororiosiek sikobit yetunenyu akoi tabanwekab ng'ony. Kale konin Jehova asieku lapkeiyet eng ole imite. Ko kekere kitabutab eng Esther kele atindionyi ko ki Esther ak Mordekai ko ki biik chekikong'et eng let. Kiboto biik kingokakeyotyi kowek lagokab chebo Yahudik kowek gaa ko king'et cheking'et makinget kele kilya imuch sine kikakosich atebenwa. Ko yekakong'et anyun komi atebetab olotok kekere kele tos kilya ko
siko ngetestai eng yu ko mwalimuinik chemeche kong'ololwech kole kilya. Ko eng betutab rani keng'ololi akobo kiyoknotetab Jehovah nebune yani ibinwek anan biik ngele cheburukotin atebosiek. Tos ata achek chekemenye eng atebosiekab biik alak anan komite biik alake chekikomanda koba emet nema nenywanet. Kekere kokakotesta kokimoko nenywanet yu. Amu ndakimi gaa ko emenwa koribe Sabato, emenwa kotinye ng'atutik chetinyegei ak Bible. Ko kimuchi keit akot akicheket kele tos mitei kimuny anan makimunyi anan makimuchi kelosu Jehovah eng ole age tugul. Ko abwoti ale akot achek chekimeche sikeng'alal kotindoi koborwech kole mieno anan komukoksei kong'alale Jehovah. Amu ngeba chebo gaa kemuchi keyai keib mashambulio. Kimuchi komite sokoni konyo chito ak nini koyat akong'ololi akokase biik akobendi. Tos kimuchi keyai kounoto? Atindiotap Esther ak Mordekai ko kakonech kiyoknotetab Jehovah sikeker kele akot ndewe ye marich anan memukoksei komukoksei amu ikere atindiotab Esther kokiibor Jehovah. Eng kitabutab Esther komang'olole akot Jehovah. Mang'olole kainanata. Makimwoe lakini iborunoksei kora Jehovah eng oritinwa nemaung'aksei. Tos kokilya yoto sikomukak? Ko noto nekakikisirwech asikobit kenyoru kamuket. Abwoti kingasoman yuto abwat ale mitei lagokchok chekikoba emetab Warabu. Ko Warabu komelen ile tinyegei anan chamun ribe ng'atutienwa, ribe atebenwa, isubi atebenwa. Lakini ngotko kiit orit oloto kora komelen ile kiwe kityo amu boisiet. Kiwe kora eng lapkeiyet nekale Jehovah akonin kokeny iegu lapkeiyetab bororiosiek. Ko noto nemeche kikochigei akebwat akot eng gaa meker ile biik chekimanda icheket kora. Kimite eng atebosiek yeimite ngomimi boisiet ngimi kurgat anan kolya ko kakiegu ne lapkeiyetab bororiosiek. Chitugul noto ngakele bororiosiek ko lakwa anan ko chi neo anan kolya. Ko ngesoman Esther 9:26 akoi 32 ko ikere kiek Esther kekochi koek nebo kap laitoriat. Kakotun laitoriat. Ikere ile kitepto ano Esther sikoitita yundo. Komeche sikomwa mwalimuinik alake ko kiit Esther kitoror akikochi chepkulet anan kikochi torornatet nebo chepyosetab kandoinatet nebo emet kakoek inendet queen. Koek Esther queen eng yutok kekere kele akot kora kokikochi Jehovah kondochi inendet. Ako kilya sikowendote eng yu amae kikochi betusiechotok ko kiyoche kitom kowendi Esther amu ki lakwet nebo nakilen eng olimbo gaa kele bunu ngap kulen biik iwe town kulen bunu village. Ko kiuu Esther kounotok lakini situn koit betut kikwee kele ng'o nekakinam ko kiyoche kolya kechopkei Esther akine. Ko kikichobegei ole kiwetitoi, ole kiamishoitoi eng taitab laitoriat, ole kindoitoi kesutegei yeanyinyitu nyamdutik anyinyitu. Ko kiinetkei Esther choto lakini komaisto eng muguleldonyi akot kongen kole mi emetab biik chemamitei gaa. Kiinetkei Esther kora korib Jehovah eng muguleldonyi ak atebenyi anan wetitoenyi. Ko eng yotok kemeche keker eng
kale in Jumambili baragunyi kulen kimonjororiot eng pitet nebo emet age. Ko ngeker eng kitabutab Romanik igere ile kikochi Romanik 12 koitet 1 agoi 12 koborwech eng yotok amu eng muguleldang'ung ne nekepangan ak Jehovah asimabit koisto tuguk alake. Ko igere Romanik 12 koitet amache asoman kito agenge eng yotok chongoni masomani tugul. Kokale noto anyun chekitupche asomok mising eng rirenosiekab Jehovah ale okoite borwekwok koek tiseiwot nesobei netilil netochoksei eng Jehovah noto ko boisieng'wong nenyolu. Ak ngitestai eng yotok ko igere ile okoitegei eng boisietab Jehovah nematin kakikurok oai boisiet nekalya koborugei Jehovah amu ngotko imite ole makimwoe kainetab Jehovah ngot koit betut nekakiker kele makeng'olole ng'oliotab Jehovah eng yu ko tos ne neitindoi? Komeche itindoi notok neilen eng muguleldang'ung kapangan abarta Jehovah eng sobenyu ako mawale tabienyu, mawale tuguk chooksei eng yu cheburuchoksei cheng'wonen, mawale atebenyu notindoi ak Jehovah. Iborunoksei atebosiekchuk, iborunoksei boisionik koboru Jehovah asikobit kolilda eng konai alake. Ko ngesoman kora koborwech eng kitabutab eng yoto yo kole kale ngoborokse Jehovah akot ndaking'wanit kolya ko ngotok Jehovah. Ngesoman kitabutab nekibwoti ng'atutik 30 akoi 19 kora koborwech noto kale atebenyo komat koek nekimusmusi. Moche kotok kele ing'o kotkoteb alake kole ng'o ngot ter. Kibwotwo cham awendi post office aibe baronokab chebo ayoktoi. Komi chepyoset nechome koale stamps eng yotok. Ko betut age nyachunde amite asubi lainda. Nyait yotok kolecho iter kabisa amu kiakerin bwone biik eng yu chesirtoi lakini menyone kila lakini kiakerin iter. Kolecho inye metindoi ng'al cheyachen, ing'ololi chemiachen. Nginyo yu imwoiwo tuguk che ngawendi gaa ko abaibai eng muguleldanyu. Kokono abwat ale amu melen kiapangan ale bomwochini alyon lakini ikere kotok boisionik anan ole iwetitoi. Kikono kakiletabgei alechigei kongoi Jehovah nekailu akot eng ane ngole awendi kere biik alake atyo kokono kokeny aiweisiet ale kakerin kisomanin ngiwendoti ko noto nemoche kikochigei asikobit Kristo nemite sobonwekchok. Ngesoman kitabutab Korindoek nebo 2 koitet 5 kole ngieku yani chito nekikolelit Korindoek 5 nebo 2 koitet 17. Akochi mwalimuiyot kotestet koitet 17 kolen noto anyun ngomi chi age tugul eng Kristo ko kikeyai inendet koek chito nelel. Kakosirto tuguk chebo eng keny okero kakoek chebo chelelachen. Ko noto ngotko kekonech chelelach kilelit muguleldonyo eng sait age tugul amu kitindoi lapkeiyetab Jeiso. Komatiny kokeit ole mamite ng'alalet imwa anan imwa akot ile ngesoman Bible kou yekisomani ko ongemwaite anan kenam ng'oliot asikobit kwaak kou notok ko kikilgei eng betut age tugul kesoman Bible. Makekas kityo isoman asikobit kounyak ako kaitach Jeiso koilelitu. Koek noto nekimuchi
inyoru kiyoknotetab Jehovah eng ole keit ole mitei. Notok amoche atach mwalimuinik alak koteshi anan konyo mwalimu nerube. Kitabutab Esther ko kitabut nengoker biik alake ko kitabut nekimatokindoi bukuit netilil. Ngiro atindiotab Esther komwoe sirik chechang kole kitabut nekikinde ako making'olole Jehova. Lakini boisietab Jehova ko kibois Jehova eng oretab sisek. Obwoti komie kele eng lesson nekokitore nekobo wikit konye ko kimwoe kolen keityi biik chekimen. Ako ngeityi biik chekimen ko agenge eng biik chekimen ko chu. Bounatet nebo Perisik ak Medik ko kibounatet nekibo aeng. Ko kakoistogei bounatetab Babylon nekibo Nebukadnezar. Konyo laitoriat age neki eng kabwatutikchi ko kikim amu kiteter bounatet nekioo. Kale kitindoi bounatoshek chekiindochin 127, 127 provinces. Kong'ete kebeberta nin agoi India. India igere ile India kapkembeyot age nekikisire sikebe emet age. Ako kikim eng bounatenyi. Ko bounindoni nekikure Haiserus, kainenyi kekure Success eng kebeberta age. Ko Haiserus ini ko kimnatenyi nekiboisie ko kiboisie kimnatet nekibo karnet amu eng bounatet nekikakoterter Babylon komelen kitindoi tangoita. Kikim boisienyi ako kitindoi kandoik chekimite takwek. Eng bounatenyi nekimite un ko kimi kwondo age neki queen age nekikure Vashti. Ko akile kitet chepyosanatak kobar Yahudik. Lakini komut Jehova Esther eng oret nebo kwong'utiet kot konde inendet ng'echeret koib kebeberta nebo chepyoset nekimitei queen nekikure Vashti keisto kwo sang akonyo Esther kotebe bounatet. Sinai ile Jehova komakoi kitangoe kamuktoindet. Matirir ile oye mami Jehova. Nyone Jehova eng oret nekikwong'e akochop oret akonde chini yoto sikobit koborgei inendet eng koming'indetabgei ak torornatenyi kosor biikchik. Mautye Jehova biikchik. Kongoi Pastor Nyalile. Kongoi Lilian for the introduction. Kakekas eng yu kelein eng Esther ko kitabut nemami Jehova nekikisir eng orit yoto. Mami kurget age tugul nekikisir akobo Jehova. Lakini kikere eng yoto kora kele akot nga makikere kele kisir Jehova ko kiboisie Jehova Esther. Kibendi Jumatatu nemwoe kolen eng kapkirwok nebo emet age. Kapkirwok nebo emet age. Kanetisiet nekinyoru eng lesson ini koborwech kole iborugei Jehova eng ole makibwotyin kele mi. Kounitok kakero kele mami eng kitabutab Esther ole kisir akobo inendet. Ko still komakoi kibwat, komakoi kimwa kele kimakomi Jehova. Kiboisie eng let ko kiboisie Jehova Esther. Nga tuguk chekiyookis kabisa eng kitabutab Esther ko drama. Tugun cheikere ile man kimayame komi kebeberit bo Esther bukuit. Lakini kanetut ne inegei neiborwech kora akobo Jehova. Kibwoti ng'o kole tos kiro Jehova eng emetab Egypt nekisoi kanamonik. Lakini kiyai Jehova koboisie Joseph kobor kanetisiet ne inegei akobarta akobo Jehova ak magutikab Jehova cheimuchi kotyach biik. Kiingen ng'o kole iborugei Jehova kokeny eng emetab Babylon, emet nekisoi kanamonik kora. Eng yoto kora nga kichang kanamonik nekikere kele mami emoni nekararan ko kiborgei Jehova kora. Ng'o nekibwoti kole iborugei Jehova kora koboisie Esther eng emetab Persia. Kikere eng yuto kora kele mesukosor biikchik Esther. Kikitesetai kora eng mwalimuinik chebwone kemeche sikero akobo boisietab Jehova ne nga akot ngomakimwa kainenyi koborugei boisionik ichegei. Eng kasar nebo eng atkan kora ko ngap komi
tugun cheibune chito ibibwat ile nguku kometo Jehova. Anan ngabiro akot kowosegei emet ku nguno koborgei emotinwek chechang ibwoti ile myoni Jehova. Takomi Jehova, takonome lukwek chotok tugul. Ingen Jehova tugul tuguk cheyookse. Yewosegei emet ak ikere ile oye kokoyait ng'ony anyun makomi kiy nekararan amakomi kiy naboiboitune komi Jehova. Kingobata kabutetab Babylon eng ng'etietab Medo-Persia ko kiwek chechang eng Yahudik. Kingen kele kikakoba Yahudik emet age. Keker kele kingoit chotok ko kiwek alake kong'et alake eng emetab kwanishekwak ako mawek tugul. King'et alak eng ole kikakomeny chebo ibinda agenge anan kosir. Ngetiny atindiot eng nautik ketinye kabwatet kitigin akobo atindiotab Esther. Eng betusiek chotok kitebe Laitoriat Ahasuerus ng'echeret tab laitornatet nebo bounatet akimi Susan nganaset neo. Kikere eng yotok kimi kitabutab Esther agenge ak ketesetai akoi kesoman kora kitabutab Esther aeng. Yuto ole taune atindiotab bukuit nebo bounatetab Persik eng kelutab laitorianatani bo Ahasuerus. Eng kurget netai koistoegei chametab kwondab laitoriat Vasiti eng laitoriat nekiyai inendet kocheng kwondo age nebo laitoriat neikere Vasiti. Kokakero eng yotok kora ngesoman eng bukuit koboru kole kikikere Vasiti Esther. Eng let ko kinyokosor Yahudik. Yuto eng kabwatutioni ole togu netai Esther ak tupchenyi Mordekai. Eng kesoman kitabutab Esther 2:1-9 konetech akobo ole kiu tilyanditab Esther ak Mordekai eng emonotok. Togu kele Mordekai ko kiboitiatab kablaitoriat. Ko kitebye ng'ony eng ormarichetab kablaitoriat ak kimenye eng nganasetab Susan koboto tupchenyi Esther. Kekere eng yotok kele kimakingen akot kele ki Yahudik icheket. Amu boroindonywa ak ole kiu ong'etenwa mengotenwa ko kikakochutkei ak biikab Persik. Kikimut Esther konyo kotab laitoriat korib Hegai nekiribe kwonyik. Ngesoman eng kitabutab Esther 2:8. Esther 2:8 komwoe kouni kole akingekas ng'oliotab laitoriat ak ng'atutienyi ak kikiyum tibik chechang kobwa Susan nganaset neo korib Hegai. Ko kikimut Esther konyo kotab laitoriat korib Hegai nekiribe kwonyik. Kikere eng yotok kele kingakakeisto anyun Vasiti koyach as kecheng as neikeri Vasiti ko kikimut as tibik chekikororonen kot ako kilewen laitoriat Esther. Nganda mamwoe sirutik kit neinet ko maui kenai amu ichek cheki toek eng emet age ak kayanet nekibendi kokere. Komuchi kokolkolit ko ki ng'ometuye awit kanandi kidogo nyu. Kale mwae lesson kole nganda mwae sirutiet kit neinet ko maui kenai amu ichek ko ki toek eng emet age ak kayanet. Yekibendi kekere komuchi kokolkolit. Kikere eng yotok kele ole kimite Esther ak Mordekai ko kiter kayanetab bichotok ak kiterchin kingen icheket kele ki Yahudik. Lakini ko ki icheket ko kiunyegei mising kimakomeche kenai ako kimakomeche Mordekai kenai kele Esther anyun kakakelewen ipkotebi ak laitoriat ak kakiyet inendet koek queen
ko kimakongen akot laitoriat kole ka yautiot inendet, lakini eng let ko kinaak akosar Esther biikchik. Yekitesetai kenetigei eng lesson anyun ko tebutiet neitebegei ko tos kikoit kasarta age nekimuchi itektegei asimemwaitegei ile akobo kayaneng'ung. Nee netos koyain imuite kot komemwaitegei, anan tos mi kasarta ngatebe biik chekimi tugul kanetik chu. Tos kikobit kasarta neki maitambuangei ile ibo 7 day anan tos kibartegei anan kiunygei simebarte akobo kayaneng'ung ile ii Kristianin. Amu eng yu kakosis Esther eng yu tom komwaitagei kole yautiot inendet amu kimataite akot ng'echeranatak kikikochi. Ameche reaction from the teachers. Tos mi kasarta ne tos kiit yoto ne tos makiuny kayanenyo anan tos makimwaitegei kele king'o achek? Abwoti ale Ngokere mitei. testai. Kameche amwa kityo kidogo ale eng emet nyo nekimenye ko nguno acheket kemenye Cherongo ole emeni ko emetab America ko mamakat keamda eng kimasta nebo kapkasi anan imwochi biik. Lakini ko kingeitu kemeche kiywei ile amwaitoi ano. Koek kityongon notok ku Esther ko tuguk chekiyoe anan amitwogik cheome biik ilen maame no, maalio no. Lakini abwoti ko kicham aiwei lakini kikoit kemwoe kotokuis amu kakoiti biik kole mwoe ni, malioni. Akoi tun kotebena alak kole ine nyek ai amu simeoe chu koyach ama. Ak amwochi alechi abo Seventh-day Adventist asoe Jumamos. Ko kinye kakoit betut nekamwa notok kou nekitiakak muguleldonyu maiwei. Yani nengoit kokait kikole kalechi yi kararan Jehova kaiwei nemie rani kiterter yu. Komwoe biik tuguk alak ko nekamwa ale ngap sait age ko kakiratkei acheke kekeru kakiratkei ak mitei katerteret. Kongoi Lilian. Ngokere koi kimwoe kelen keteshin ng'olotyo amu kang'alal Jeiso akine kole koeku chetoloen kou cheptugenik ak koeku cheng'omen kou arekab erenok. Ko ngap itite emet nemite bunyondit anan ko netinye kalotunet kele biik cheu cho betyotin bicho, ko ngap kotomo imwougei ko kararan koker biik atebeng'ung, ipkocham atebeng'ung kole kararan chichi. Koek atebeng'ung nekaamda asikobit koisto totet nebo tiyet ak toiyet ak sasisiet. Ko nyoker biik atebeng'ung koteb as kole angwaiter kokonin as boroindo nebo imwochi amune siiter. Kobate yeit boroindo yekayai kotiech ng'atutiet ausir kiwotet nebirchinin itonon ak imwa kokashokonyachin kotom koit boroindo ni. Ko ngap komi boroindo neikeni kipsengwet koboisie atebeng'ung nekararan asikobit koisto bunyondit nekikokol bunyot. Ko nyakoike notok koyat Jehova oret nebo kotok atebeng'ung nekararan koek lapkeiyet sikobit koyatak ni. Ko ngap kora komi boroindo age neyochin kipsengwet iwe ak ibimwa haraka amu istoi tugun chechang chekataeku tiemutik ngisiat. Ko ngwek tamirietab Jehova nekendou maiuny anyun amu kalilanet. Ngiuny ak ililan ko yoto iboisie setani kaiweisiet ak kalilanet. Lakini ngot koek Jehova nelechinin muite amu mi yamoche sitonon eng yo ko soso yoto neiyoe maamu keiwei ako iyoe amu ikere ile oret nito noboisie asikobit aire bichu kot konai Jehova. Ingoek oretab tamirmiriet netilil nekakonin ing'alal anan ko isis kosubkei ak maketab tamirmirietab Jehova makaiweisiet anan ko kalilanet.
ngates kora alein kitindai ing bukuit netilil baornatoshek. Baornatet netai kekere ing Abraham. Kang'et Abraham kouny kwondonyi. Mamach komwaita kole kwondonyi kole ki chepkametinyu. Amune souny Abraham ko kaker ng'oiyondit ak ng'alalet nebo orit nebo muguleldo amu tikikole kwondonyi imuche kitakikirindoi. Lakini korok kaboisie oret agenge kole ma kwondonyu ni ako chepkametinyu. Komakimut kwondonyi akemut kole chepkametinyu. Kotab kwaak tuguk chekang'olin kele achicha ngami korot age nemakingen anga kaiberbera konyor Abraham kebeberta age. Nebo aeng Joseph, kakialda Joseph kwa Egypt. Mabwatage Joseph kole atindoi chekitupche ako matindoi sigik ngolin mamwa kabisa tuguchotok. Akoi tun kotoret Jehova kolanda akotoror inendet kole anyun atindoi chekitupche. Koker nyalilda nekami kakomut tugul kobwa baornatet nebo Misri. Esther ko kakile kitindoi kainaik aeng kolechi Mordekai memwagei. Ngiweke nguno let kurget nebo aeng kale kitindoi kainaik aeng. Kainet netai ko kikikure Hadasa. Na Hadasa eng icheket chebo biikab Perisik ko ki kecheyat. Eng Yahudik ko ki Esther neboru kole mi Jehova koboto inendet. Kekere kele Esther ko kakemwochi kele ripkei memwagei. Kotob komi kasarta age kou ye kamwa pastor, komi kasarta age nemeche kwai Jehova ki lakini kokere kuiteng'ung memwa. Amu mi kit agenge netindoi kandoik anan ko chi age tugul. Ngiwe nguno kipliplipen akile ane kobunu yo kyobo kuni kelechini sore. Kaityem lakini mami boroindo. So meche keribe kutit matilaklakan ng'alek eng haraka. Ikochi Jehova kobois. Nemwochi nguno Esther ini kokishikemwochi keng'ata kelech korok netai komi sasisiet neketindoi eng emetab bichu amu tindoi cheptolelisiek kwak. Mengen Jehova nebo iman. Nebo aeng kaiwe emet nebo tondo. Koboisie Jehova Esther kwa emutyonet simakikirinda inendet. Ingen mi kiboityot Mordekai nemi yundo. Ako mi bunyot nekimi yotok akine nekimeche kobar Yahudik. Ko ikere ile nguno ngomi chitab Jehova koker Jehova kole kot koboisie kosa Mordekai kekas sautikchik kolanda chepyosani komutai kakonyor bounatet akoboi bounatet akine ak kondochi emoni kokakonyor Yahudik sabet kokisis Jehova. Tab komi betut nesise Jehova nelechini isis metwagei sikobit kobounis inendet. Tabi komi kasarta nelen Jehova mebartegei. Nakilen metalu mo. Ingen kibitalu mo sikonai biik kele kaigai tun kenain baadaye kele ngo king'o aka jiji. Lakini ngitaul nguno akiwiru ilechi pup the first day jam kemwoe eng communication kelenin yo king'ololi the 5 minutes cho ing'ololi chito dakikaishek 5 chekaing'alal kokakole chito mami kiy nekekose eng yu koruiyo biik. Lakini dakikaishek 5 kele uye ngotindoi ng'alek chichi kekasin anyun. Ko nguno dakikaishek 5 chong'ololi ak chito age netai imwoitoigei metau ile ane ingen ile moe sikaruk moame bendo moe ne iwiru ng'alek sayo kole koker chito kot kele sorry mami amitwogik cheyome ngoi maami rubet ikase maat. Lakini takesis korok iker ile wetitoi biik mutyo akiker ile mitei. Mi kasarta neiborugei akomi kasarta nemebortoigei. Esther ko tindiot ne inegei nekaboisie Jehova inendet imutyonet nemining sikobit kotet Jehova akotoror bounatenyi eng emet nebo bunik. Kongoi missing eng chekates chotok kelenji kile setting the stage for God to perform. Amu sisek ko still God is behind that.
sikoborgei Jehovah. Ang tugul chu akot chebo Esther Babylon ko kakero kele kimi Jehovah behind the scene. Kongoi mising akure ngot ko mami chi netinye tebut anan ko mami chi netokotesete ki akure kiboityo nerubei asikotestai ak lesson. Kongoi ba. Ngaliot nekamache amwa kotomo kebeberta nenyu ko moche keku kokeny chekiribegei. Amu agoi kikuye kitabutab Esther kele kikisir eng betusiek chekibune. Netai ko kiyat Jehova oret komanda lagokab Israel kowek gaa. Komi biik cheking'et. Ngap koyat Jehova oret tatya kituitui nekatakibendi ak Jehova. Ko kikaker Jehova nyalilda nemi tai akoyat oret. Ko eng yu ko bichu kakong'et, ngo kingelso, ngo kituitui, ngo kilion. Ko nebo let korirchi Jehova, kokas Jehova kotoret. Koyoche Jehova kocheng oret nesorune kora eng ngelelnatenwa ak chorirnatenwa. Komi tuguk cheyookse eng yu chekimako maketab Jehova ndakikas kobaibait akoba. Komi tuguk che nacham kolen chito emergency measures noe kipsengwet eng dharura amu kakoek nabo kipkoskolit. Ako ngano amwaini Jehova kongoi amu mametech ngap kengelelchi Jehova ngap komi tuguk cheingen ile kamatoe kuni ngibimi kweni le Jehova bas kiatenyas ko ndakalen Jehova ngale kokamwau ndakas chechu kole Jehova bas kono kucho ndakakotarie wane akoudiangan kono sekero kinoe konoto netai namwachini Jehova kongoi. Eng kebeberta nebo baornatet neiyanat nebo Mordekai ko eng kitabutab Esther kurge somok koitet agenge akoi 15 ko kitonon Mordekai akoek nekiyoni. Ako atkan kora yeitonone imanda konerechi setani akosokotkei kocheng oret. Kiyaak ng'olyondoni eng Esther ak Mordekai cheking'et korib imanda akorib kalyet ak koshinet ak tolosiet nekararan. Makele amu kemyeitu akieku netala koeku kalyang'ut. Mamache setani kiroto akoi kocheng'un korutchin sabwet eng tai yo ipkocheng mestet nemuchi kotekenen. Koking'et yutok kiyet laitoriat Ahasuerus chito nekikikure Haman koek neo eng bichu akokoito runatet ak telunatet nebo ng'atutiet nebo kokutungchi tugul akong'urukchi yenyokosirtoi. Ako kinyakoitas kakosir kiwoto as koyach as kotonon Mordekai amu ng'ole tugul oli kimi kalyet. Lakini kanyakoit yekakoyach kobistoe Jehova kong'urukchi chito age nema Jehova koyoto as yekabeshe koimeto ng'et kole kaitiech yemakitieche kotonon Mordekai eng yon. Ng'o chichi kekure Haman? Netai ko katonon Mordekai amu ng'atutiet nekale Jehova mesa cheptalenishek alak tugul anan itororchi nesire Jehova. Mising amu atebetab Haman ko ki atebenyi ko ki atebet nekiya nekitinye nyetet ako kimokeroti bichu. Ko kinyako kelechi Mordekai liame ng'urukchi chi ingele tos kibutan eng kasit tumte bosie kolecha acha memukokse amu kamwa Jehova kouni. Ako amu ayautyot koit komang'as eng yoto amu melen kotakeunye. Kongyanai biik kunotok konai Haman as kole no ngai kunotok ko kitindoi bunyondit kora chichi kekure Haman ak Israel ako kiingen Mordekai kole ng'o chichi. Kikichengkei koekeny kanetisiet nebo oeng. Kasokor Sauli ng'olyondoni. Ngiwek akoi kitabutab Laitorinik netai 15 koitet agenge. Ak iweke let akot kosir yotok ko biikab Amalek ko biik chekinyokorat oret Israel komong'u Misri kobwonei kobendi akoi Kanaan. Ko kibargei ak Israel lakini kinyokoromit mising ko kiribei chokoletune let oli chekakwam rubet, chekakwam melelda, chekakonyalulso komiondos ko choto chekibore. Kobar lagokab Israel koseraser eng betusiek chekibo rubet
ak melelda kot konere Jehova kole amache apar owangu Amalek ak Amalekik tugul kiyokto Saul asikarik ing yeit olindok nakatapare kowangu Agag laitoriat kometo Agag amu menatenyi akoket tuga cho akwaen akoib tuguk tugul chekibo olindo chekikalechi Jehova moib. Ko ngisoman ing kitabutab Laitorinik netai kong'ete koitetab 1 akotestai mising akoi koitetab 7 yo koit Samuel kole amu ke moiepchi tugetab Jehova aikai unde laitoriat Agag nekikolechin bar akiketut nego ak chokwoen kokaita tengekto netun wek silit akoit korongei tengekto weri kikure Aman ko kiwerutab laitoriat mochokoretab Agag laitoriat nebo Amalek koit as nguno nyokoyok muketut ing yu eng betusiekab Mordekai. Tos ne tengekto nemoche Jehova kebar ak bitonwek chemoche Jehova keiste chekititi kelen ngomani ngomoche akwai tengekto ni ngotebe taban ko tun ko noton nenyokwomin ak lagok ko nikawek nguno kawalak urwomboket kowek nguno oretab Agag nekikameto Saul ndakikakasit Jehova tamatechu ng'alechu noton ng'oliot nekenetech nebo oeng. Nebo somok ko kang'ya konere chichi komatokonerekyi Mordekai inegei kamach kotindiny Israel komugul amu ng'wonindo nekitindoi kong'ete akoi kotil ng'atutietab betutab meet nekikure death decree akot achek chekitonondosi ko ki kanisetab ng'etunet. Ite betut yekitesetai keyoe boisiet nekararan ku yekiyoe yekiteche sukulishek ak sipitalishek ak keibe logoiwek chemiachen ak ketoret ng'ony komugul eng tuguk cheu kibagengetab ADRA chekiipchini biik kerichek chekiipchini biik amitwogik chekiboe biik eng rubet ak ne lakini ite betusiek chetun kiwole ng'atutietab Sabato tatya kende ng'atutietab Jumambili ak ichek cheesioi ko ite betut chekindoi tarikit nebo betut netun kibare ketingdinyi ichek tugul kou tarikit nekinde Aman kole eng tarik chukile eng arawetab 12 kebare betunoto tugul ak keipchi laitoriat ipkolechi ne laitoriat kileche laitoriat mi biik ng'isiat cheterotin chemi kwenutab bororiet ak bororiosiekuk tugul che biik cheter akoyachen chemamkergei bitonwekwak ak bitonwekyok amakose ng'atutikab laitoriat ko ng'ep kostakan konde bitinet kokon laitoriat peteit ak kesir ng'atutiet ak kinde peteyot nekibo ng'oksetab laitoriat kigen kityo tarikisiek chotok kebar Israeliek tugul ak keib tugukwak tugul. Nyone betut neu notok tebutiet tos kiyai ne yait betut neu notok achek cheketononi kemwoitoi imanda nebo Jehova ak Sabato nebo Jehova yekakobit koek tononjin koek berutietab tiondo ak ng'oksetab Jehova yotok yekabesio ang'et yemakomi boroindo nekelene akokur Jehova biik chemi Babylon komong akemwaita tugetab Malakayat netai nebo oeng ak nebo somok ko kituiyo tugul eng tugetab Malakayat nebo 4 nebo Kamung'utiet 18 yotok yemakomi boroindo yotok lelen nebo iman ngobunji iman nebo iman akobunji tengek nebo tengek yekakobit kechop kwang'oriet nguno kokakichoran lainda akele omi komosi anan omi komosi yambae makomi katuituet amakomi boroinotok yekakekoito ng'oksetab Jehova tatya ketoi berutiet nebo tiondo tuguk chotok chemakwak eng tai yekibendi tos mi chi netese ng'olyo eng kebeberatak tomo keba kebeberta nebo betut nebo 4. Ko eng boroindo neuni yekatibing'chin emet ko yotok yekiit kotonon Esta komwa betut nebo 4 kole akobo betusiek cheuchu ko ngisoman eng kitabutab Esta inotok kurget 1:14 ko kiitas nguno kokakong'wanit kakinde tarik akeribe kityo ngochurgei rotwet
koyacha singuno kotonon Mordekai koyokto yomnotet kole jesta ng'etanyun tete kikolenjin igen amune nguno ko boroindo neuni tos kinoe ne kele kimoiyokten Jehova akokonin iwe kaplaitoriat akobo betut neuni. Ng'olionoto nekamache asoman eng yo kitabutab Esta kurget 4. Koitetab 13 komwoe kole ako ng'atanyun Mordekai ichek koipchi Esta walunoni kolenji amatibwa ile ichilili ing kotab kaplaitoriat kosir Yahudik tugul amu ngotisis eng betusiek chutok konyoru Yahudik toretet ak katiaget eng komosta age ako iluse inye ak kotab kwandang'ung. Ang'o neingen kot ko tos kimoinyochi bounatet ako betusiek cheu chutok. Tebutienyu eng achek chekimi kaplaitoriat, chekimi boisionikab serikali, chekimi emotinwekab sang, chekimi kokwotinwek, ko ki kandoik, ko ki MCA, ko ki biik chemi bunge, ko biik chemi kandoinatet age tugul akot eng sukul olo anan ko committee. Yeit boroindo yetun peluk ing'ony komach kopelukchi Jehova. Ak imach kisirto tuguk cheibu tewernatet eng Jehova kaniset. Tos itonon eng boroindo ne yoche Jehova kokur biik kotonon nacham kelen stand up and be counted. Tos itebu ng'ony akisis king'wan wo taitab laitoriat Esta komakikur amu ng'atutikab bichotok ko kimakowendi akot osotiatab laitoriat amakikur. Ako kingwo inegei amakikur kebore kome ko kiit kotonon Esta kole ngotamei amei kokongei kolechi biik kosa ngoek let nenyu kososo lakini ngobor kosop kobunji toronatet Jehova. Tos kiit eng sobeng'ung yetun itononi akot nguno anan koyekitononi ile ngot meet koek meet anan tos ilen kakoito kuchos chara ngot ko tugun chekionganishe eng yo ara ingen akine Jehova anan ilen kotumdagei ako atonone imanda ngot ko kakelaja akoi atonone imanda anan abet kasit bas atonone imanda nebo sabato anan ko kit age tugul. Ngot ko ndakikatonon Esta koesio kotoret Jehova ko une kurset nekurchini Jehova akinye. Tos kinoe ne kele kimoiyokun Jehova akobo boroindo neuni. Ako akot ngot tiemutik chemengechen chekitindoi ko ngot ko keyai kit nekikure compromise neilen ngot iti iyoe ne eng betut nebo let yekakoek anyun berutiet nebo tiondo anan ng'ong'oksetab Jehova. Ngap kokon Jehova usonoik chemengechen kotumtumei asikobit ketimda tikitik koba ng'ony mising kotom koit usone neo nenyokokirkiren ng'ony komugul. Amu ketik ero akot ing emotinwechu usonoik emet nebune usonoik atkan kora kole kokimen ketik akoloen tikitikwak. Ako ndun koit koristo nekawo sikojiwen ko ngobune emotinwek ole komakongen ketikab emonoto usonet ak katumtumet koildos ketik tugul akolulyo amu kimi boiboi kimatimda tikitikwak koba ng'ony. Ako ketik che atkan kora kitumtumi kotonondos matingait usonet ak kipchuchuryet neo amu kiikochi usisiosiek chotok ak tiemetab kayanenwa kotimda tikitikwak koloekitu. Tos eng betut tiemisiosiek chebwonjinech kikochinigei anan kitononi eng kimnatetab Jehova. Ingot komuch koterterech chu mengechen kokonech kerichi Jehova sikelumdegei mising kosir anan kimetoigei ak tun kelen lakini tun kaketach ng'oksetab Jehova ak ropta nebo let ketononse. Aja ingot ko makiyoe boisiet nguno nebo chobetabgei eng ropta netai ko makoi kinyoru ropta nebo oeng. Ingot ko makiyoe boisiet nebo katerteret, ngot ko maboisiene Jehova betut age tugul ak echek kerirchini eng kakiletabgei ko makitebi kele kityo aja matun koit ropta nebo let yaketach bas kebe keamde. Aja ngot ko makitou nguno komi ng'oiyondit
eng kitabutab Jeremia ko kole kikiborwo biik chekiristos kolen bwa kakosirto kesisiet akosirto kiptobisonik amatakesarwech. Koteb kiboitiotab Jehova kole ng'o bichu, kole ichek chekiribe kayanetab Jehova, chekiribe ng'atutikab Jehova kayanetab Jeiso, ako en betusiek chebo let korerekiot kayanenwa amatakonyor ropta nebo let, amu kisusie tugukab ing'ony ak boiboiyosiekab ing'ony kot kosirto ropta nebo let. Ako kikenegei kole tun maketach sikebe keamde, tos ne nekonech kotuitui kayanenyo en betusiechu ak nebo let kemene kelen tun ketach ropta nebo let. Ako kakakorongkei ropta nebo let kot kokeskei kenyorwech keborye ing'ony ngotoretech Jehova eng kainetab Jeiso. Tos mi chi neteche kebeber nebo tebut anan ko tebut kotomo ketach ng'olyotot age? Ngomamite ketesetai betutab kasi nemwoe akobo kimnotet nebo anan kwong'utiet nebo Purim. Kameche kityo ates ng'olyo nekamwa pasta kelein chobetabgei nebo muguleldo. Kebor Mordekai eng kanetisienyi kele chobetabgei komo nguno, chobetabgei ko betut nekikekas logoiwek chemiach. Angaboisie Jehova kasarta ak betusiek chebo sobenyo ketet akobo tuguk chebwone eng tai eng betusiekab ng'oiyondit. Marani neimuchi ing'et ile ageni agoi betut nebo berutietab tiondo. Ngakisir kityo kemwa kele ng'atutietab Jumapili aesioi akale kebara. Anga chobetab baret komelen ichobe eng betunoto, ichobe nguno. Komwa kwondab White kole eng kasarta nebo sobenyo nebo kristianatet ko eng betut koimeni akoechei kechopkei kele ne nenyone mutai nemokingen. Ako ne nekelechini Jehova toreto sikobit aterter tuguk chebwone mutai chemongen. Mordekai ni kokebor komie kabisa, kang'ololchi Esther. Ako kangotar pasta kole eng kasarta neuni komakomi anyun tangoita netikeunyegei. Akinye kokimwochi kolech rib kainet, memwaki ako memwaitegei. Meyat kuting'ung sikenain. Lakini kalech Mordekai nguno ngomi ang'wan kolech acha kakotirititu ng'alek. Kasarta ni nguno imwagei. Ngimemwagei iluse inye ak lagokuk akoistogei Jehova akopkosor alak. Ng'oliondonoto manyumnyum kabisa. Kokemutech nguno kemwa kwong'utietab Purim. Amu kakisir baronok. Ngisoman eng 9 koitenyi ko 20, isaune kitabutab Esther 9 koitenyi taunegei koitetab 15. 9:1 ngomwoe komie kole Jehova kotindoi rirge. Kale kisir Mordekai tuguchu akoyokyi baronok Yahudik tugul chekimi emotinwek chekibo laitornatetab Aisirus, cheloen ak chenekit, kokimit chu eng kwenunwa korib betutab 14 eng arawetab Adar ak betutab 15 eng arawanatak kenyit age tugul. Kikakesir baronok eng kalenda nebo Israel, ko kalenda nebo Israel ko makergei ak kalenda nenyonet. Nebo Yahudi kotindoi kalendaisiek chechang. Tindoi arawek nekit arawek ngiro kebeberta nebo arawek tindoi arawek 11. Ko arawet nebo Adar ngiro kalenda nebo Israel kitindoi sikobek kenyit arawek 12 ketindoi betusiek 365. Eng icheket kotindoi betusiek 385. Eng betusiek 385 ko arawetab Adar ko kergei ko kebebertab arawetab 2 ak arawetab 3 ak arawetab 1. Arawetab 2 ak arawetab 3 kepchei arawetab 3 ak arawetab 2
kibagenge kotuiyo arawek chotok amu chang betusiek. Ko betunoto nebo Hadar ing kabwatutik chebo Yahudik ko ki betut nekibo kamanut ing icheket amu ibotin diot kong'ete betusiek chekibo tai kokatoi kosisin Jehova ako lagokab Israel. Kwang'utioni nakimwa kokakilech ing betunoto komi katiang'natet amu kakisiri yautiot age tugul kemwochi kele mi nyino kebor Jehova kele tindoi biik chik cheung'otin chemakingen. Obwat betusiekab Elijah. Ka Elijah kakibara kabisa ipkotobot korogen muguleldonyi kolecho momi kabisa awendi kole Jehova tangoi atindoi 700 chetomo kotwa chi. Akawuny ande kebenet ako mengen chi kole mieni bichoto. Kotobot Elijah ing konyekab biik. Ing yu komi biikab Jehova chetindoi network no ingen kabisa kerge nguno bichu tindoi WhatsApp. Tindoi network kole okere ne eng yo ne nekokwaak ing yo. Yani ki biikab Jehova kokisoptos kakimwochi Esther kelech sop nguno akokur kamuktoindet ko ngosire Mordekai kosirchin baronok komeche kong'et Jehova tamirmiriet nekikakomuita eng nyalilda. Sikong'et Jehova ing yu kobor torornatenyi eng kasarta neui. Ako makoit kasarta kolborta Jehova kole mi tomo keutye inendet. Angot ing beunatet nekimakongen inendet kokakoboisie Jehova Esther. Kele anyun meche koba ikorta eng betut nebo 14 ak betut 15 awekchigei Jehova. Ne naakse eng yu oalde okolu tuguk chotindoi akokochi biik chematindoi. Ker kawal Jehova komwochi bichu kole eng kasarta nguno komainamdaigei tugukuk. Mi biik chenyalildos chemeche amitwogik. Mi biik chenyalildos chematindoi ngoroik. Mi biik chenyalildos chematindoi sobet. Ongeweke kewekte tuguchu. Amu katiang'natetab Jehova eng betut ne Purim ni ko kwang'utiet noe Jehova ing yu kwaakse kit nekomakwaakse kila. Kebor Jehova kele meche kwaakis tuguk chetomo ikere. Ku kawaida eng emetab Amerika kotab kobit botanetab emet tab korongei beek chebunu nyanja akomalui beek kobit tornado akotimta akong'em biik akokwer lainda kabisa nebo biik anan komong ilet akopet emet akobar biik. Kekere kele eng kasarta neinegei eng yu kokamwochi kole Yahudik tugul Esther nitok koboru kole meche kobois Jehova kosor sobonwekab biik. Bounatoni ko bounatet matingomite eunekab aiseru ko bounatetab Jehova. Ko kwang'utioni nebo Purim nekakibor ko keborchi kele owekchigei Jehova tomo koutyono kamuktoindet. Tokomi Jehova amu kakono katiang'natet akokono katerteret. Meche kobor Jehova katerteret eng yu neiboru kole eng koboisie Esther akoboisie Mordekai kokakebar kekartat anan keket bunyot nekimite nekimeche kobar Yahudik. Tabiker ile mi tuguk cheyoe Jehova eng taitab biik kotal. Amu chito nekatete kobar koek inendet nekakeket. Okerin agenge eng alamalaik chebo Jeiso Judas. Kaget Judas kong'wekta Jeiso. Kokitikin kole setani ara takone o chorwenyu makomi smart itar boisiet nekai. Ara makero hesabuk cheyoe kaketetab kei aniye sumu anin ibutyi keringet kolech nguyo rahisi baketkei. Kole setani chokchi konam kambet Judas koketkei eng ketit akile manam chi bortonyi kitebi kunoto kosonginin akoistoegei biik makobune oranato. Akoi tun kochorok bortonyi koistogei banyek kong'et ko skeleton kokanam kambet yu akoi tun kong'et kambet mami chi nekitub. Kenam rabisiek chekib keal mbaretab kererit. Na akoi rani eng Israel komite mbaranatak neketubchin biik. Ikere ile setani komuchi kokwai or lakini Jehova kwae eng muitaet ak kaming'indetabkei. Kotoror Jehova kotiach eng Purim lagokab Israel sikobit kobor Jehova torornatenyi kele owekchigei kamuktoindet
akotyakake kokoite tuguk chotok kionyoru akokochi chematindoi. Kale kiker Jehova boisiet neu, kiker Yahudin biikab Peresik boisietab Jehova eng kwenutab Yahudik. Kiker kole eng kebeberta age tugul nebo likimi Yahudiot age tugul ko kinyor katyaknatet ako kisa akotoror Jehova eng betut nebo kwongutietab Purim. Kiker kole mi Jehova eng taitab Yahudik kokochi icheket katyaknatet ak katerteret. Ikere ngot kora akoi rani Israel kotomo koutye Jehova. Matin komach kolya kotokomi Jehova. Kaberuret kinye nekiba Abraham. Oker ngot eng boriet eng kwenutab Yahudik ak biik chebo Palestine kotokomi Jehova koboto icheket. Imuchi kebokyi icheket akebar, lakini kotokomi Jehova kosoru icheket. Amu tokomi biik, amu kakile biik chekibite komi biik chemi mbar olimbo reserve chesoe Jehova kabisa, isubi tugukab Kamuktaindet ako kose it mautie Jehova. Kekere kele kibor Jehova kwongutiet ne inegei kele tokosobei Kamuktaindet eng betusiekab ng'oiyondit ak betusiekab uindo. Mautie Jehova biikchik. Akait ketelese ak kekoitegei ak kebartegei kele mi Jehova kwenunyo. Yakesu kokamwa kole eng kebeberta age tugul nebo sobenyo kesobe eng emoni ko ki Esther ko ki chepto. Ko kakimwa kele anga ki cousin nekibo Mordekai Esther. Nga ki cousin kekure eng Nandi amu kai agenge eng kwenutab tupcho kwanisiek kwak anan tupcho kwan ak kamet nenyinet. Ne eng kasarta age tugul ko ki sigikchi ko kikakosirto sigindetab Mordekai ak kikakosirto sigindetab Esther. Ko eng oret age tugul ko kiingenkei lagochu. Matin kikakonyo bounatet ni ko kiyai Jehova oret koboisie Mordekai komut Esther eng bounatet nekimite amu kikiboitiot. Ako ki chito nekikiyoni. Ko kainete komie kole eng kasarta age tugul boisiet nekikekonech eng kebeberta age tugul nemitei, nyolu korok kebwat ang'nole kibwoti tilyanutikcho. Tilyanditab Esther ak Mordekai kobo korotik agenge. Alakini eng korotichoto komatokokergei ko ichegei, kosor biikwak akosor bounatet nebo Yahudik. Neiboru kele ngo acheget ko kikitupche chepkametisiekcho eng Kristo, ketindoi chepkametisiek eng korotik ak tupchosiekcho eng korotik. Ako makwee Jehova kesoru icheket eng kasarta age tugul nemi boroindo. Ngokoni Jehova itokoste inyoru bounatet ak itebe ng'echeret ko ki kandoindet, ko MCA, ko MP, ko minister, ko kandoindet age tugul nemite bounatet. Boisie tuguk chemite bounotonoto isoru kotab Jehova ak biikab Jehova eng kasarta nito. Eng ng'olyono nebo Esther ko keaptech akobo kanetisiet nebo wikit nenyonei nemwoe kolen amu lesson nekibendi komwoe kole kakesunet nebo kiyong'notet nebo Jehova. Neiboru kele kakesunetab kiyong'notetab Jehova kou ne neoe Jehova eng let yekakekoite ak keyapta eng logoiwek chemiach. Yekakeker eng Esther ak kakeker eng Mordekai kele soru Jehova biikchik eng uindo ak nyalilwogik. Kou yekakomwa Pastor Arap Ng'eti kele mi betusiek cheuen eng tai chetun keng'ote ng'atutiet mising kotounegei emoni bo America akobo tokwek chebo bounatosiek tugul amu super power. Yekakeng'at ng'atutionoto nemaioldoi ako maiyole, maiwendi sipitali ako maibune ndegeit ako maibunde karit, ing'etu kwan itelele eng kasaratak eng bounatetab Jehova. Itelel kou yekamwa Mordekai kolechi Esther makomi tangoita neteketangoi, ibartegei nguno akokur Jehova akokur inendet oker kwong'utietab Purim koborgei Jehova eng mugulelwekchok ak katyaknatet nekikecheng betusiek tugul. Ko korok netai ko kobar Jehova bunik. Kole bortoi bunik Jehova
koboishe Jehova kimnatenyi pounotonotok kobar kunyonyi. Sinai ile Jehova komelen rahisi. Jehova komelen kitangoi Jehova. Jehova komuchi konam pounotonotok kobar chichotok. Matin ko kabunyot serikalit natak kobar biikab Jehova. So kobit konyor katyangnatet akobo biikab Jehova. Oker nikibo Musa ing lagokab Israel. Kakibar taita nebo lakwetab Farao. Korir chebo Farao komi pounotet akole oye otyakte bichu. Kotyak lagokab Israel ing emetab Misri akoba. Neikere kile Jehova ko kim, boisie Jehova kebeberta age tugul. Kongoi bikyok, tos tokomi chi netindoi ng'olyo nekit kaketuge yoto. Ngomaketindoi ng'olyo ko wikini nyonei ketoch ak akwek tugul eng kanetisyenyo nekakemwa akobo baornatet nebo let akobo kiong'natetab Jehova nebo let. Ongesa neng'ung torornatet kamuktaindet, neng'ung kalosunet eng kasarta age tugul. Yekonech kanetisyet akobo Mordekai ak Esther. Ko kitabutab Esther eng kasarta age tugul komakikuitosi komie. Eng atindiot nekikim nekiyaak nekibois Jehova koboisie Mordekai akoboisie Esther eng laitornatet nekibo Ahasuerus nekibo Peresik. Sikobit koyapta akosor Yahudik eng kwong'utiet nebo let nebo Purim. Kekere Jehova kele meutie biikuk eng kasar age tugul nebo uindo. Matin kautien eng biikuk kotimi akot isobe. Toretech Jehova eng tabanwek tugul chekikose ng'olyondoni sikobit kotororo kaineng'ung akenyoru kamang'unet eng betusiek tugul. Akebarte imandang'ung ketelese amu ayebindo nebo boisiet nebo let koketororin kotomo kobit pichiindo nebo emoni. Berurech eng lesson nenyone nebo wikini nyone. Akasikyok tugul eng takwek tugul eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Kitindoi kora amdaet nebo arap Nabei nenyone eng wikit ngobirok Jehova. Kongoi mising bikyok. Kongoi.